Abantu 147 bahitanywe n'imirwano i Tripoli muri Libya, 600 barakomeretse, naho abagera ku 18,000 bakuwe mu byabo n'iyo mirwano yatangiye mu minsi 11 ishize kandi ntawubona iherezo ryayo. Abigaragambya muri Sudani babashije gukumira abageragezaga kubakura mu birindiro bashinze hanze ya Minisiteri y'Ingabo i Khartoum. Imyigaragambyo yarakomeje na nyuma y'uko Perezida Omar al-Bashir akuwe ku butegetsi, ari nako abahamagarira ubuyobozi bwa gisivili bakomeje kwiyongera. Muri Kongo, Perezida Felix Tshisekedi yaraye ageze i Goma, umujyi wo mu burasirazuba bw'igihugu urimo umutekano muke. Ni kimwe mu bice by'igihugu Perezida azazenguruka kandi ni uruzinduko rwe rwa mbere kuva atowe. Ivanka Trump, umukobwa wa Perezida wa Amerika Donald Trump, yatangiye uruzinduko muri Afurika rugamije ahanini kumenyekanisha gahunda ya se yo kongera umubare w'abagore mu kazi. Ivanka yabonanye n'abayobozi b'amadini Addis Abeba muri Ethiopia. Naho mu gihugu cya Misiri mu majyaruguru ya Afurika, kuwa gatandatu abantu ibihumbi birutse ibirometero 5 bambaye imyenda y'amabara yose.